Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek najnovije se otkriva. Pozdrav dragi pratioci. Miljana Kulić otvoreno je progovorila o svojim osjećanjima prema Lazaru Čoliću Zoli, priznajući da ga još uvek nije prebolela. Također, podelila je i svoje mišljenje o pomirenju sa Ivanom Marinkovićem, naglašavajući da je spremna da pređe preko svega zbog svog sina Željka. Miljana Kulić je ponovo iznela svoje iskrene emocije prema Zoli, otkrivajući da ga još uvek voli i da je on najveća ljubav u njenom životu. Iako mnogi misle da nisam normalna zbog toga, to je jedina istina, priznala je Miljana, ističući koliko su njena osjećanja duboka i iskrena. Također, Miljana je govorila o odnosu sa Ivanom Marinkovićem, ocem njenog sina Željka. Iako mu je oprostila, Miljana priznaje da nije sve zaboravila, ali da je spremna da pređe preko svega zarad sreće svog sina. Željko mi je na prvom mestu, i zbog njega sam spremna da zakopam sve ratne sekire, izjavila je Miljana. Na kraju, Miljana je otkrila da su ona i Zola sada u dobrim odnosima i da nema više nesuglasica među njima, što im, kako kaže, trenutno najviše odgovara. Samo smo se čuli, nismo se vidjeli, i to nam trenutno odgovara, zaključila je Miljana. Šta vi mislite o Miljaninom odnosu sa Zolom i Ivanom? Da li je moguće da ovakva ljubav sa Zolom i dalje opstane? Podelite svoje mišljenje u komentarima, lajkujte video i zapratite nas za još vesti iz sveta realitija. Reality vesti, dale su tu. Klikni na video, sve ćeš vidjeti tu. Skandalni show, sve što te zanima. Sa nama uvek